الاسپاس بکوان و ام صباح میوانی تماشاوان ایجا و بخوجی درفته که جبر کوبارا پتره اندام کنگره پارتی دموکراتا کردستان برپسن حکومی حزبین جیش خو پارتی آریه که د سالادار سرکه هم سر است عراق هم سر است هرما کردستان زانیارین باش املوان وردگرین بگمان حکومت صباح گوتی بحث چواد کم چون نشانده که بو بغداد کفنن دیگه حکومت عراق او کارنامه حکومت های عراق سرحد که دامزراندن میوان من هجانه سبارتی ویروشه برس کاتو سعدالله چافدری سیاسی اول دهوی که میوان منه و جانو آمدی شروع کاری سیاسی او جل دیار بکری میوان منه کای کاتو جبر کتل دهوی که انجام دانا کنگیری 14 پارتی دموکراتا کردستان دوی توقیت دا کو دور تدا در باز به عراق تدا در باز به حتی جهان تدا در باز به تو زانی گلی جاران گوارتنین جهانی جی که امتازور باندوری لسر دورما ولات مجی هي او گوارتنین لهرما دا صلاتا پارتی دموکراتا کردستان دو هاتی نکرین گلو تو چاد شوپینی بله که کار سلاو و ریز بوده بو میوانت و بو همی بینرت کردستان 24 از دهی وره لدهو که و نزیکی راستی اف کنگرا 14 یا پارتی دموکرات کردستان که وکی مدیتی به تنظیم و سرکی جمد وید پیروزباهی الملت کردستان بکم که هل بجاردن جارک دی بو سروک بارزانی و جگرت وی کاک نیچیروان و کاک مسرور بارزانی بو سرکردایتی ها به حزب جارکا دی طبیعی دور سروک بارزانی زور گرنگه و اف کنگره طبعا راست مایا که يعني تأخير بوكيد بيجين دي في وقت خودا بل تزاني ظروف عراق وخاصة ريما كردستان وداعش بي چندنا اوي ديكو بي آستانكو کنگرزی تر الوقت خونه اتوی دیکرنه از بینم کو پارتا دموکرات کردستان پارتا کی زور رسنه دیرو که ده کم ساکنه کرچل ناف عراق دا بتن يعني اكامي بارتا كو بهيزا وقوتا ام وكي زاني كو حمي الدنيا وديسا و عراق خلق عراق بخوجي جاوه كي گلق گرنگيت سحكنا بارتي ديمقراط و رولا سروك بارزاني يعني كو چندها سال او روجاهاتی دروست کرنه اف حزبانه هیوی دارین کو کنگره افروکا وصامزانی کو روجا دماهی که و اندام سرکردایتی بین هل بجاردنه و طبیعی دور پارتی زور گرنگ خاصتا بظروفی دا بله که تو یکی پرسن من اوه تو چاپ دریا روش عراقش نزدیک ودکی تو آگهداری چواد که پیکینانا حکومت یک لدیف یکن عراق پشتی 2003 و تو لامریکای جیک بگمان تو زانی جیک امریکا حسابه بوچه هزید کد و امریکا چا تعاملت گل هزین هم هرما کردستان هم ین عراق جی بکد که واتا دوی چارچوبی دا گلو رول پارتیا دموکراتا کردستان تو چا دبینی بله که کار وکی مگوتی تا یعنی رولا پارتی دموکراتی زور گرنگه هرش روژا ایکش 2003 وره که از بيجم يعني وكيد بين امريكا بجافكي جالا جرنجت ساكتي وخاصة رولا سروق بارزاني بالتحديد يعني وكي از بينم زور حكومة هاتنا بكينان 2003 ورا وهر جارك يجيكو ملت عراقي وملت كردستاني بينة دماهيك قسا يا سروق بارزانية كر سروق بارزاني ات رولاوی هکر بوان حکومتا وقتی اینا پیکینان هکر او وکید بیجین رازی بینا خو او دیا خو ندین تسروان حکومت اف حکومتا دی هلوشن وکی مدیتیش بری مانگه که کو دماهی که اف همی حزبت عراقی کو هاتن کو وی حکومت تشکیل بکن یا بغدا نشیان حتی کو دماهی که وکی امید بیجین رضامندی سروک بارزانی ورگرتی و سروک بارزانی کو قبول کری و هاتا پیکینان اف حکومتها الویر زور گرنگا که کار و به طبعا الحمید دنیای جی کو رولا پارتی و خاصتا وکی مگوتی تا یا سروک بارزانی گلک گرنگا
وأز بينم بله. يعني العراقي يعني كجشتيك وأز تشوف ديرة كمت ناب سياسة واندا كو هكر أز بخو حساب كم حزب وإكيد حمي عراقي دا يعني كو بو بله. أهميته وبو قرارات كو بو حمي نبز بو كردستان بو حمي عراقي ولی که کاتوش خود در انجام هالبجارتنا جی که پارتی و که حزب یکم بول سر آسته همی عراقش خود زان یدی همو هف پیمانی نچارچوبه یا هف بندیه بگیره و نظام تیار صدر و همو آدیندن. برحال ما بس تمنا بچم دیاربکر جی برئیس جانو آمدی شروع و کار سیاسی لیورد گرمه کاک جانو دماتا باش به و که میوانی مکای کاتو گوتی رول پارتی دموکراتا کردستان سر آست عراق و سر استهر ما کردستان رول که برچا و حساب بکری او دا سالاداره لگور در انجام هالبجاردان پارتی یکم سر آست عراق که واتا بگمان باندوریه و پارتی سر پارچین دنین کردستان جهیه اون لباکور کردستان چا ویروری دبینن گلوب تایبتی جی کنها کنگره چارده بره ودچه و هیجانا کو کنگره لسر بره ودچه دم باش براسي دستپێکێ دا ez dixwazim di ser birêz Serok Mesut Barzanî birêz Neçîrvan Barzanî birêz Mansûr Barzanî di şahsiyeta wan da hemû endamên partiyê kadroyên partiyê pîroz bikim kongra çardemîn li gelê Kurdistanê pîroz be. جارك دين چینه دیاربکر برئیس جانوش کرما خو من ببورینه جبر کو و زانیاری نو بود ما دو خاص پارو بکین بو تماشاوان اجا کرم کم تا گوداری کین Böyle. Birası yani kongra çardemin kongreki gelle giringe em hevi dikin be vizyoneki nu be stratejiki nu le seransere Irak'ı ol seransere Kürdistan'ı çar perçe Kürdistan'ı xwedî bandor be o biveciye hevi o biryarên nu em li wan bi wan heviyan hevi dikin ki Parti Demokrat Kürdistan divê kongra xwe da gelek biryarên girîng bigire û siyasetekî li ser asên mafê gelê Kurd berjendiyên gelê Kurd devletbûna Kurdî bide berxwe ki em zanin ji salên notîşû da li Başûrê Kurdistanê Parti Demokrat Kürdistan di kîjan merhelan da derbas bû bi çi rol û modelan heta îro xebatekî domand em hemû şahadê wan rojane di şerê Daişê partî bi hemû kadro û serokatiya xwe di sengeran da li hemberê dijminên hovyane her wesek nîşan da partî em dizanin ki hefte û şeş sal e wek lokomotîfa tevgera Kurdî di nav xebatan de ye dem hebûn têk çiye dem heviya paşvek çiye lê di hemû deman da tekoşîna Kürdistanê her timî doman diye ji vî şêweyê ve em dibînin ki partî di vê kongra xwe da jî guhertinên nû ew ê pêkbin em wî wêneyî têda dibînin Serok Mesut Barzanî bi rastî li seranserê dunê aktörekî sereke ye li Iraqê û li çar perçe Kurdistanê jî wek Serokê Kurdistanê tê nasîn û em wî wisa qebûl dikin bi rastî rola wî rolekî giring e di vê kongrê da jî wek serok hat cardin hat hilbijartin em pîroz dikin biryarekî di cî de ye û her du cîgirê wî jî yani bi salan e di nav xebat û kardan yekrêzî û ahengiyekî li hev kiriye ev jî ji bo gelê Kurd tiştekî giring e em hêvî dikin ev rêveberiya nû ew ê gelek gavên erênî bavêjin em ji bo wî yani hêvî dikin pêşa rojê da yekrêziya hêzên Kurdî Pêşmergê Kurdistan dibin navê Artêşa Kurdistanê da yek ew bibe û gavên ev dibendî ji ortê rabin li Kurdistanê Başûrê Kurdistanê eger hikûmetekî destsilahtar û xurt çê bibe li Iraqê jî ez bawerim Kurd ew ê xwedî bandor û xwedî bersî بله برئیس جانو belê Kerem بله
هەڵبەت پێشبەچوونە تەماشاوانێژە جارێکدن ئەم دچینە دهۆکێ کای کاتۆ بە دەستوریەتە دەمێ مەمایە ئەمێ پێترنی قاشەڕاوشێ بکەین تەماشاوانێژە دومێوانوێ هەنە کای کاتۆ لە دهۆکێ کای کاتۆ ببورێتتر کونگرەیە و ئەندامێن کونگرەیە و تشتێن و هەنە هەڵبەت و زانیژی پارتی حزبێکی بەرپرسیارە کەواتە ئەوە حتا نوکە پارتی ئیدارە ڕاوشەکەری توشا تازانگەنی و پێویستە نەهاشوندا پارتی چاوە ئیدارە ڕاوشێ بکێت هەم سەرمستای هەرێما کوردستانê و عێراقێژی براستی که کار تو زانی دنیای حمیه هر حزبك بد پارتك بتن يعني امد بینین يعني سر هندت مينت کو چند خدمتا خلقي خو ملتي خو ديكتن ابروكا لما امد بینین يعني مثلا چل امريكا بد چل اوروبا بد او حزب و پارتت کو پتر خدمتي بكن بو ملتي جارك دي ملتوي كانديدت كتو جارك دي الكتد كتو چتن انتخابت كتن افروكا طبعا رولا بارتي الكردستاني زور جرنجا وكي مساركيه قوتي بتر بي اويديا لازمه خدمته بتر بكتن يعني خدمته بارتي كري طبيعا ببينين باجر الدهوكي باجر هبليري افحمي آودان کرناهنه کشبری چند سال که مسح کربای مدیت با مثلا باجر دهوكي زور جوازي و زور پیش کتنه کتیه مدویت هش پتر پیش بکبتن حزب پارتی نونایا اوت اندام بتنی بین هل بجاردن بسروکات یا سروک بارزانی و دیسا وجه رولا جناب سروک وزیران گلک گرنگه مگلک يعني مديد اف قفتو قوت القل چند مهوانت وال كونغري هاتن كرني سر چونا بغدا دانوستان دنت حكومت هرم كردستاني آیا ده چه بتل بغدا پشتی به کنگره او جی زور گرنگه او ده مینتن سر جناب کاک مسرور بارزانی و افشان دا بچتن نوکو هر جار ام بچینه بغدا بس گفتو گوه و کو هکر بس وعدو وعود دا بنامه اف پارتانی پارتاکی گرنگه پارتی دموکراتی کردستان قوات و همی که جزان بغدا ویتن اف جاره وکی بچن بغدا نه بس وعدو وعودا بید کاک هکار ویتن همی بیتا درست کرنه وکی جناب کاک مسروری گوتی سر دستورا عراقی و که چه حقی وان المهیا ملوان هیا بیتن وقتی بیجن چه کرنه سر دستوره نه هر روش ایک بیتن حکمتک بیتن جارک دی دعوای الهرم و کردستان بکتن و هر روش بوجه وقتی بیجن ببرن آن ماده نفت و غازه افتشت تنی ویتن بیتا درست کرنه بو جارکی و بو دماهیک ولی برس جانو کواتا پارتی دموکراتا کردستان وکو پرانسیپ وسا بحث دکه کو پیوسته پرسا کردان چارچوبه پرانسیپ دموکراسی گو تو بیجان بین چاره سرکرن حتی لسراسته پارچندن جی برس جانو لامده کواتا پیوسته دوروی که چی بیت کرنگلو کرد نهاتو زانی پرسا کردان پرسا که زیقه لهمو جهانی يعني راس برسا كرد وبرسا كردستان الشار برشة كردستان والدنيا شيء دروجة ودا براسي بروبلم سياسته كي نتوية بهشمندية كي نتوي لهر شار برشة كردستان اگر سياسته كي لسر اصلا ديمقراسي وخباتن وكري وبراسي لجهزبنا ما في خوين ديروكي استراتژیک ته و هز بکار بینن براسی کرد کارن ببن خودی ستاتوی کی اوکه لهر پرچه ام زانن گرینگی هر پرچه شرط و ظروف هر پرچه جدا جدا نه وک پارتیم برا وک پارتین وک هف دبه آهنگی و دیالوگ ناوان ریل بر چارەسەریya مافی کردان وکه ایرو لبغداد آن لانقره لشامه یا شیل تهرانه اف چار ناونده هانه لدیجی گلی کرد وک نظامه کی دیجی گلی کرد تفدیگاره به هفرانه ده همو دمانده تفدیگارن دستکفتین لباشور آنشی لپرچه یکی دن وان چار ناونده هانه لدیجی گلی کرد
berteka nişandın. Dibê gelê Kürtçî bi hemû partî û reaksiyon grubên hene ê Kurdistanê difikirin wek Bale. ahengiyekî navbera wan de wek şîrîkatikî hebe û ser wan asan tev bigerin destkeftiyên Başûrê Kurdistanê destkeftiyên hemû Kurdan e. Îro li wê derê taluka ser Başûrê Kurdistanê dorpêşkirina hikûmeta Kurdistanê ji bo me hemiya metirsiyekî mezin e. Em Bakurê Kurdistanê viya dibînin. Ji bo wî li wir destkeftî û pêşketinên wê derê me serfiraz Öyle dike. biraz, Em wan Canu, serfiraza gelek spas, serbilindin. Em dixwazin ki daha zêde ew bibe. Hêviye me ew e ki di logoya nû da şî yani ew hêvî me re çê dibin. Belê. ولی گل سپاس برس جانو آمدی شروباکار سیاسی لی دیاربکر کاتو سعدالله شروباکار سیاسی ل دهوکی تماشاوان جایدی دمجمیر کا گرم پر میوان مهبونه